Semangat ayam mana na mekin bulay kasi ko Quran ko kapembetian ya si Quran. Inao ikakadali iya o surga. Sana sa tawa mekin bulay kasang ka iya Quran si Ramadan umiyaga sunod umiyaga 30 gawi. Namandingan-dingan surga ya Allah nasipulan dapat tadi umang karakan ni Allah pakasundang karakan ni Allah inao maka isya itu tunay miya suami antunay miya suami yadi kami matau matiya sa Quran inao urip ni Allah nakagidiga matau matiya sa Quran ay sa penakatu Rasul sallallahu alaihi wasallam nadru mushaful ibadah kibwa kay ilayang kasi ko Quran nasib na samuto no digaw mati na digaw ni pagi-pagi ilay ako Quran ilayang ka apagag sa ano ya Allah no sa Quran ano mali ko mati na pupamakin ka sa mga record ayam ana na Quran na pubati sa Quran hindi pupamakin ka kaisa abala sa ibu gaya wallah sa ibu pembetian kapal makinig sa Quran at wallah wa idha quri'al Quran fastami'una wa ansitu la'allakum turhamun hingga pembetian at wallah sa Quran napapamakin kanu nagutat-tarang kanu gaganaga kaangkanu kikalimu wallah samoto mangoripin wallah na ayabalas o kapapamakin nagsiko Quran na rahma limu amakapupun siko wallah di mataw mati sa ko napapamakin nagkasabot niya sa Quran nagagandag ka namo ba kapapamakin nga natika na kanirap ko nagapapamakin ko sa Quran tsaka pupusin pero na ayaw pinari o ayaw mana na mataw kamatiya sa Quran tunay kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yan ayam mana iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabiha bagi ani wati Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Quran kaya matala pangatali markano sa Quran sa alungan na amori syafi'an li ashabiha asifat niyan su ayam ana na mga tao adin ni makimbulay yung kabutian niyan sa Quran naman ito na ito na apat nakata Rasul sallallahu alaihi wasallam Diyan, man qara'a harfan kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi 'asharati amsalha. Alif lam mim harfun walakin alif harf wal lam harf wa mim harf. Pedukumanan kaya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam na aya mana sa tawat tingin abad ti adian so aya mana na pedukuk kitab wallah mana sa Quran na adna in bagairun wallah abalas asapulu ayam ana nabalas athar amthaliha aya mana so tingin so alif lam mim na aya mana na harf na kenabanan walakin alif harf aya mana ko nagyang kutu alif na satimang kuno to abatang letter ibarat na kumiraw ka alif na aya mana na 10 abalasya lam alif lam na aya mana na sulam na aya mana na satiman abatang na 10 man amapiim gair ka wallah mim na aya mana na 10 manuto equivalent agyang kuto at 3 abatang na aya mana na 30 aya mana balasin gair ka wallah na may kuya mana na edap betian na kana sumatas ayat sutiya na pwede ka matomati na samurais ka na udah murais ka na pupamamakin ka sa Quran kan bakalo-kalo na makatali umar ka sa Quran naman nana ayat penuh ayat betian ka na umiraw ka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin kada kelutu abatang dan semua kebekapan Qul huwa
ahad Allahu samad. Taman ko kapusan yan. Dahil kada kaluto abatang maoripin wallah. Maka makasalungan na mori na di kayo buloy ko Al-Quran. Ito na panimatur Al-Quran. Ha? Si Kuya Mana Nana Katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam natigilan amana sa iyang kuto akapungukum Allah napterok sa Quran. Yaqulul Quran Rabb mad'atun nawm bil-layl fashaffi'na bih qad nangko terus sa Quran qad nangko mata bitighrira suturugiran siku qadgawi antana nabi tigriran ilan sugawata wa minambayang sa salatut tarawih minambayang sa salatut tahajud terunanan wa yam'ana na Quran turun ya wallah ya Allah kalau abagataw fasafana bi ay kadang ko napakisapat nakarakan ang kanan abagataw ayam'ana na di manambayang sa salat al tarawih na salat al qiyamul lail. Allahu Rabbi na sipaat swayam ana na sambayang at tarawih na sambayang at tahajud cuma sambayang mipantag ko kapabati atano si Quran. Allahu Rabbi gilan manguripin wallah kailangan na makin bulay yung katano si Quran suti ana peditano mata umatia naput pumamakin na katano na pumapangkuan na murais tano na pumitian tano swayam ana na murais tano ka insyaallah ta'ala na makaman tano sa alungan na amawri na tiluan tano wayaman na Quran naginan ay mana na ikatlo ay kakadali o ay mana na surga manana na telo amyari tano na upamakuditan sang membro sang kanana telo na ayam ana na membro tano